чилтайм бародаро. Имрӯз 35-ум рӯзи челленҷи моҳе. Дар аккаунти мо $7329 ва имрӯза цели моҳ $8055 карда в итоги ма 47-ум рӯзи челленҷда расидагим ба сабабе ки даконо ва 2 рӯзи дига монда насиб иншааллоҳ агар ин рӯз мо неудача бигзара. Так что лайк комментариятон набурен, мерем сар мекунем, пасаратса мекунем оҳистаак медлина ва кор кардан гирем ки имрӯз рӯзи ҷумъаи ҳама рӯзи безебтарине. Дадани точка 1 дақиқа поён медроем мо ва дар ин ҳолат мақсади гап пробой кардан мешавад, лекин дани ситуатсия коридоре ки моро мебинед даҷа якум ҳолат пробой шудагӣ, дуюм ҳолат пробой шудагӣ, течени қавлақ пробой шудагӣ нест. Барои мо 1 дақиқа тарафи поён дромадам. В случае агар пробой кунам уже ма валидни парара ҷожда чикор мекунам лиш мекунам. Ира ду мекунем. Точка куҷо шуд? Ва штат мекунем результати якум сделкамона чӣ гап мешавад. Баъдам ки дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум рафтан мегирем. Якум сделкаи мо успешно гузашт. Медроем даҷа отметкаш мемонем ва қафои дуюм сделка мешем. Дани валидни парада метонем ва успех накардем, лучше не стоит тогда. Ира извиненда мемонам бо дальнейшем ягон валидни пара дига ёфта баъд инҷа метроем мебинем чӣ гап шудагӣ. Дани канал яъне восходящий трендай ва як бор 5 минуташа аҳамият медиҳем чӣ гап рафтестай. Нисходящий канал трендай мега разворотни свеча ва мо чикор мекунем? Результат чакам тарак штат мекунем. 1 дақиқа интихоб карда тарафи поён медроем. ҷомон нормальная, шикарная, лекин метавонад не максимумша биёя обновить кунам. Уже точкае ки ман дромадагим хел шуморо логично фаҳмонам. Мақсад ба калои накопление рафтеса метавона ҳамчунин свеча да бола бучава, ҳамчунин метавона разворот кунад. Дуюмги свечае ки 1 минута сар мешавад инаи минимумша обновить карданда. Барои ҳамон ман заран 1 баробар зиёд мекунам ва мақсади гап в случаи неудача айни ҷо 1 дақиқа поён медром. Ба шарте ки свеча баробар бароса чихеле ки мебинем свечаи мо ай ҳамин зонае ки ма отметка мондагим фақат откат кардагӣ. Сделкаи монам ба плюс ба анҷом расид. Медроем метка мемонем то што плюсмона гирифтем ва бо дальнейшим шагмона мақсади гап запис мекунем. Дани валидни парада уже ма дига сделка намекунам. Просто извренда мемонам чтобы бинам ки чӣ гап чап шудагӣ да ҳамин дани валида ауде нзд отеса 5 минуташа аҳамият медиҳем чӣ гапай. 1 дақиқа боло медром. Пустит кардагием возможностиро мақсад айнеҷа мегирифтем инҷаро обновить кардагӣ ва единственный момент агар инами свечао оғози бетен бучава дадани калидор геп тарафи поён мешавад сделкаи мо намегзара. Ми надеемся то што мақсад сделка ба тен мешавад, яъне бетен не. Панҷ секунд вақти ман мондагӣ 16 секунди свеча бояд пастаратса кунем ира обновить кунам по идею, лекин телаша чихеле ки мебинем обновить кардагӣ тенша не ва аждат мекунем. 6 секунд вақти мо мондагӣ. Сделкаи монам шукронаи Аллоҳ ба плюс ба анҷом расид. Бо дальнейшим шагмон чорум сделка мешавад. Барои ҳамон чикор мекунем? Валидни парара ай ҷои нито намедроем, просто избренда мемонем.
ябор кат чеф мона мебинем чӣ гап шудаги дар дани ситуатсия пробои линия шед мо урем бромадагим а дани ситуатсия пробой карда метона наметонам по идею барои ҳамун 1 дақиқа поён гирифтем пробой кад уже мо чикор мекунем мақсадига валидни парара алиш мекунем барои чӣ ки мо ду точкае дорем ки цена старатся мекунад ҳами калидор биёяд дагонои бераҳмона чӣ хеле ки медонед маъқул нест барои ҳамун даиҷа ценаи мо яъне калидори поёнро обновид карда натонист чӣ хеле ки мебинем ай байн уже откат шудагие бояд ҳами яъне свечаи нам постараться кунад як бор ҳамҷоро обновид кунад чтобы дальше по тренду ҳам хеле чётко и ясно кор кардан бигирад сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем ишам ба плюс ба анҷом расид метка мемонем бо дальнейшим шакмона мерем насиб мебинем дар дани валютни пара уже чӣ хеле ки гуфтам басай ягон ҷои дига мерем ситуатсиягиро мебинем иҷа откатни ситуатсия шуд ауднзд отеси мо чӣ гап шуд постараться кад иҷаро обновид кардесте барои ҳамун 1 дақиқа боло медроем инҷарам агар пробой шава уже мо чикор мекунем параро алиш мекунем дани локатсияро агар пробой кард значит чикор мекунад дальнейшим шаги кору бори мо неяснитар мешавад течени около 1 соат пробой шудагӣ неста яъне поён дар дани ситуатсия мо бовар дорем ки бояд пробой по идею нашавад як бор постараться кунад иҷаро обновид кунад баъд дальнейшим шак свечаи нав может бит пробой мекунад результатша ждат мекунем шаш панҷ чор се ду як нол плюси дигаримонам гирифтем дальнейшим шаги дигаримон мерем моро где-то около $400 дига бояд кор кунем биёен ягон ситуатсияга мекунем дани валютни пара предпоследний свеча откат додагие боло омадан можно и опаснее барои чӣ ки бояд мо ай точкаҳои даркоримон бидроем ва барои ҳама новичокорам савет метам ки точкаҳои даркоритонро ждат карда баъд бидроед барои одамое ки ютуби маро просто так тамошо мекунем бародаро барои шумо чӣ гуфтанем телеграм-канали бесполатни дорем ки давуҷа дар рӯз 2 эфир мешавад ва сигналҳои чётка мошна метавонен бидроен иштирок кунед ҳамчунин ҳастае веб-канале ки давуҷа ваям бепулай просто худата депозит мекунӣ медрои қати мо якҷоя кор мекунӣ дар платформаи Pocket Option ссилкаи телеграм-канал дар описанияи каждое видео ҳастае ва дар описанияи ютуб каналам мондагием так что источники правилнаи маро интихоб кунед ва истифода баред барои чӣ ки дар соҳаи интернет мошеннико бисёранд метавонанд видеои маро бипартоянд ва фребтон кунанд дар фреби мардум назанед сделкаи моро ба плюс шикарная бад ба анҷом расид дальнейшим шакмоно мерем мебинем дани локатсияда уже мақсад камтар опаснее поён даромадан лучше не стоит биёен параро алиш мекунем барои чӣ ки як валютни пара уже мо 2-3 плюс мона гирифтагием ва дани локатсияро мо максималкаша уже ждат мекунем биёя ҷаро обновид кунад пара кат чеф отеста 1 дақиқа поён медроем пробой шуд уже дальше торговаться намекунем просто валютни параро алиш мекунем тамом дар ҷае чӣ хеле ки медонем чӣ гап буд восходящий тренд рафтеста ва 5 минутаи мода яъне нисходящий тренд разворотни свеча шудагие ва свечаи 5 минута бигем объем кати буд шудагие лекин бояд инами свечаи 5 минутае ки нав сар шудагие як бор хатъяби кассатсия кунад уровни пешинаша баъд ҳаракат тарафи боло бошад ва ҳамчунин метавонад кассатсия накарда просто так чӣ гап шава
бзана барава боло. Ва ҳамин ситуатсияро дидем. Болои сделкаи мо омад ва дальнейшем шакш уже чӣ хеле ки мебинем. Мақсади гап пробоид дар дании ситуатсия уже мо чикор мекунем? Торговаться мекунем, барои ки уже дагонои безпашат намедроем. И чиз абсолютно мода дар кор нест. Результати сделкамона ждат карда дальнейшем шакмона бо мақсад месозем. ин сделкаи мо як муш нагзашт ва айқафои дуюм сделка шуда парои соз ёфта бо далчи сделка мекунем. дар ин локация чӣ хеле ки гаштум гуфта будам поён омадан напасне чӣ хеле ки мебинем калидори нав омад цена барои ҳамон муалиш мекунем дар 1-2-3 пара вай намекунем нуждатся намекунем. дар ин локация 1 дақиқа боло медрома успед кардум хайрат барои ки ма чиқидам сразу чӣ хеле ки дидем геп тарафи иҷод дод боло дод ва результати сделкамона ждат мекунем чӣ гап шуданша ва бо дальнейшем шакли хелмона дар дига валютни пара мебинем. барои ки валютни параи мо бисёре. ма основном 3-4 пара дар сделка кардистам дальши накуфтестам. ҳозир баъди ҳамин сделка конкретни кофтан дар коре барои чи? Барои ки дар як валютни пара долго истодан и худаш кори ошибкае. вақте ки шумо дар як валютни пара максимум 2 плюса гирифтем бояд ҳамон валютни пара то нахирем то определённое времяра мақсад точкаи даркоритона монда ва биёин бинен. агар точкаи даркоритон омадагӣ расидагӣ бошад дальчи метавонем бо торговаться кунем. омадагӣ расидагӣ набошад просто алишиш мекунем тамом. дар трейдинг бинарни опсион фарқ надорад. дар любой системаи ҳамин трейдинг як қоидае ҳамин мақсади гап сумми осон вообще вуҷуд надорад ва ҳар мошенника гӯш накунед. илтимос даҷа сумми осон мебуд ҳама миллионер мешид. барои ҳамон дар кор неста сафсатаи мардумон гӯш накунед. ман одаме ҳастам ки ҳам минуси кора мегум ҳам плюси кора мегум. дар дани ситуатсия чӣ гап шудан дар кор. дани ситуатсия чӣ хеле ки мебинем дар иҷа ложный пробой дод яъне ликвидация кардидор цена шудаги ва уже худаш опасная сделка даромадан даи мо пробовать мекунем поён даромада яктаи дигада ба ҳамин тамом. яъне ҳамин валютни парара ман раз навсегда барои худман мекушам. разворотни свеча мо получит кардем. бояд дальнейшем шаги мо чӣ гап шава? откат бошава. агар ҳамин тренд яъне памаи логики агар кор кард ман чӣ кораш мекунам? просто так алишиш мекунам тамом. пара валюта бисёре. бисту секунд вақти ман мондаги 40 секунди свеча мондаги мебинем чӣ кор мекунам. пасаратся кана яъне уровниша касатся кана агар ҳамин свечае ки нав савз рафтистеку уже тамом. дальнейшем шагиш непонятняе бояд и тенкати бучава ба дальнейшем свеча уже нишон будад чӣ гап шудаша. чӣ хеле ки мебинем тенкати ба анҷом расид. баланси ма дар $7777 шуд. мақсади гап ҳамҷоя ду намераса. ҳозир дальнейшем шак мона иншоаллоҳ бо ягон валютни параи дигада дидан мегирем. дани локация уже мода намешава по идею. бояд чӣ кориш кунем? чӣ хеле ки ваъда карда будем бояд алиш кунем. дани локация чӣ гапай? поён даромадан можно и конечно можно аю лекин як чиро учитывать кунем ки ҳоли максимумро омадагӣ обновить кардагӣ нестай ва ин қадар пункта ман худам пропускат кардагим. яъне и выбори естественно май ва и ошибкара бояд ман худам исправить кунам. барои мо дуромадем чӣ хеле ки мебинем максимум обновить кард ва дальнейшем ҳолатш чикор карда метавонад. як калидор дорем ва ду калидор инаи сеюм калидор чӣ хеле ки гуфтагӣ будам. барои ҳамон ин сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем уже не успешна уже маълум мебошад ки свечаро бинем қадаре нахуд чини 25 секунда свечаи дигари тен гиҷо бута тарафи поён бута. барои ҳамон результати ира ждат мекунем бо дальнейшем шаги худмон насиб иншоаллоҳ месозем. 10 11 12 1-2 и сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. это уже меня самому не нравится если чё.
дани локация гуфтем таргаватсана мекунем. Дани локация нисхаҷаш канал трендай. Против тренда кор карданам нестоитай. Дани валютни пара намеша, барои ки ҳамон валютни пара шум медидаем ай дар рӯи дунё. Дар инҷа мо чӣ гап чап дорем? Урвин дорем, яъне локални ва максималнирам дорем. Тепер 1 минута медроем, ждат мекунем бучави ҳами свечара. Урвини моро чӣ хеле кидагин обновит кардагӣ нестай. Верно? Верно. 1 дақиқа куҷо медорам, тарафи поён медорам. Барои чӣ ки дани калидоро обновит кардагӣ буд, чӣ хеле ки мебинем ҳар як касанида чӣ кардагӣ обновит кардагӣ ва бояд ирам обновитш кунам. Ждат мекунем. Результатша мебинем. Чӣ хеле мебинем обновит кард ва омад ин эҷарам обновит кардагӣ ва рози результати сделкамона нигоҳ мекунем чӣ гап мешавад. Дар ниши шак уже дар валютни пара дига сделка кардан уже нестоитай. Ҳами яъне сделкамона буд мекунем, валютни параро алиш мекунем, бо ягон валютни параи дига мекунем, буда уже сделка мекунем. Бисёр бад гап намезанам, дальши сделкаро тамошо кунед ва кадомед уже знания доред, метавонед нашукои маро исправит карда ва чикор кунед, мақсади гап анализ карда хатон кор кунед. Давайти мақсади гап акама шумода савол метавонам ки чиро медонам, барои чӣ ман боло медорам, барои чӣ поён медорам. Камтар суҳбат дар комментария кунед, якдигартон катӣ ва знания якдигарро метавонед ҳамчунин бисанҷед. Мақсади гап дани валютни пара чӣ гап шудаги нисхаҷаш канал трендай. Да иҷа чӣ хеле ки мебинем подтверждающий свеча развороти, свечаи мо разворот шудистай ва дани локацияда мо ҷои хеле наёфта метавонем. Не естественно ҷои хеле наёфта наметавонем. Ба сабаби чӣ? Ба сабаби ки мо 1 минута торговаться мекунем. Да иҷа восхаҷаш канал трендай. Логично агар фикр кунем боло дуромадан нестоитай, барои ҳамон ман чикор мекунам? Алиш мекунам. Тамом. Дани локацияда намеша. Ауде кадо тез мерем. Чӣ гапай? Ауде нзд мо чӣ гап шудестай? Иҷаро обновит кард. Чӣ хеле ки мебинем откатни ситуация шудестай ва уже сделкаро айдас додагим. Качефмона мебинем чӣ гап шуда. Бо пробои тарафи боло шуд. Анаи беҳайди ценаи мо чӣ хеле ки мебинем ҳамохе истодай. Верно? Верно. Ауде нзд мо пробои нижни шуд. Дальнейший шаг мо намерем, дар дига ҷо мебинем еврочеф. Чикор кардан можно? Боло дуромадан можно уже худаш опаснее, барои чӣ? Барои чӣ метавонам пробой кунам. Барои ҳамон ман ба сабаби ки инҷа откат шудаги дани ситуатсияро воспринимать кардам как откатная зона. Результатша ждат мекунем. Си секунд вақти мо мондагӣ. Свечаи нав сар шуд. Свечаи нав по идею акб эҷаро обновит кунам. По моей логике. Чӣ хеле мебинем омад обновит кард калидормона ва дани ситуатсияда 1 дақиқа поён медорам. Пробой шуд. Уже чикор мекунам? Параро ҷошда алиш мекунам. Ин сделка монгузашт. Сделкаи навои кардаги мондагии мо. Результати сделкаи наво мебинем. 18 секунди свеча мондаги, 40 секунди вақти ма свеча айниҷада бучава. Тамом. Ин сделкаи ма мақсади гап вақташ намераса барои откатни тем бита. Мақсад идеал намешава. Чӣ мешава? Геп тарафи поён мешава. По идею 26 секунд вақти ма мондаги. Линияи мондагии ман чӣ хеле ки мебинем ҳам обновит кард, ҳам пробой кардагӣ, ҳам телаш, ҳам тенаш. 17 секунд мақсади гап маълум мешавад чӣ гап мешавад.
як сделкаи маро ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшем шак ине ба плюс ба анҷом расидаги инаи ҳолӣ накардем. Маш бароям сафед мон беста. Парар ҳалиш мекунем як бор инаи инҷа уже 70% неинтересне, инҷа да чанд процентай 88% неинтересне уже. Амуда инзадаи мо да чӣ гапе? Оҳо, амуда инзадаи мо пробой мешавад. Либо ложный, либо откатная ситуация. Бароям мебинем валютный параи дар кори ра ёфта. Евро Туркия мо чикор кард? Поён обнавид карда натонистагие. Бароям 1 дақиқа тарак поён медрома. Мақсад ҷо опаснее бачо. Аим хеле ҷо шумо надороин. Барои ки дани локациямон поддержка будагия ва дани ситуацияда да ҳами ду свеча сопротивление рол бозӣ кардестай. Лекин по идею бояд инам свеча биёя поёна як бор обновид кунам, баъд дальнейшем откат шава. Рынок моро чиро нишон медиҳад? Мо намедонем. Мо фақат результатша ждат мекунем чӣ гап мешава. Оё анализи мо верна или неверна. Корини поддержка омад. Мақсад ина поддержка буд. Дани ситуацияда 10 секунд мондагӣ свечае ки ма сделка кардагим, яъне 16 секундш мондагӣ. Боло да буд нашава, болои сделкаи мода ки боз геп боло меша. Обновид накард. Ира обновид карду, иҷаро обновид кардан натонист. Сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. Медроем да иҷа. Чикор мекунем? Якум сделкаи мо нагазашт ва қафои дуюм сделка он мешем. Медлина но мерем. Аввал дида баъд сделка мекунем. Просто так сделка намекунем. Сделкаи ҳавоӣ намекунем. Мақсадига Евро Туркия уже намекунем сделка мо. PGPI намешава. Ини пара якум бор дидаистам валютни парара. Як бор криптовалюта, як бор тарафи голд мато мехоҳам. Голд восходящий канал тренда. Голд ай ҳама чизи опаснее. Барои чӣ ки голд чизе ҳастае ки нисходящий восходящий тренд, пробой нижний, пробой верхний шиданаш ганда бисёре. Иҷа да логикаи тренд гуфтани гап кам кор мекунад. Результати сделкаро ждат мекунем. 40 секунди гашт мондагӣ. Чиқаре ки мебинем котировкаи голди мо котировкаш 92800. Может бит ягон ҳафтаинаи ҳами охира истифода бурдаиста бошам. Барои ки дар иҷа ҳам ирӯз новости буд дар голд. Чиқаре ки шумо бисёриятон медонед, ҳам боло расидимад кард, ҳам тарафи поён. Кадоми поён мақсад шудагӣ буд? Қасм кор кардан гаштанд. Одамое ки разбираться намекунанд, бо як борига мегӯям, телеграм канал дита мондагим. Якаш дар трени форексай, яъне форекс торговаться мекунем. Дигариш ки бошад дар платформаи Packet Option савдо мекунем. қатъи подписчикон. Ин сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Чиқаре мебинем ва бо дальнейшем шаги худмонам месозем. Плюса навистем. Дальнейшем шаги мо $60. Бояд анами заключительни сделка бе ягон дагон магон бояд бигзара. Мақсад силверда. Чиқаре ки мебинем да дани ситуация чӣ гапай? Поддержка локальная ба дани максимуми мо да инаи ҷай. Барои ҳамон ма чӣ ажда дорум? Пробой мекуна? 5 минута моро мега пробой мекуна ё ки намекуна? 30 секунд вақт дорем. Ждат мекунем ва иҷа свеча 1 минутаи моро чиқаре ки мебинем 30 секунд шумондагӣ. Бем параро всё-таки алиш кунем. Аксио мерем, аксиоро мебинем. American Express ма вообще сделка намекушам. Intel да всё-таки можно, аё, лекин опаснее. Валютни парода со старай. Ами агар бисёриёт замечат кардагӣ бошен, ами последни сделкаи ман да дагон мешавад.
ва мо мефорам якум бор бе дагон маҳкамш кунам, чтобы чётко, ясно, красиво, медленно, уверенно мегӯям, чӣ хеле мегӯям, короче ҳамхеле гапи чап. Сделкаи мо мегзара, идеалӣ намешавад, бигзара. Тенкати бучава иҷара обновит кунак капаи мо месӯза, мақсад бо гиҷо мерем, ай хафои дагон даву мекунем. Чӣ хеле мебинем, ай инамиҷа откат доде. Бача чӣ кор кардасти ту? Пакетоб 7, 6, 5 гапш надорам. Чӣ гуфтам бачаҳо? Мақсади гап, дорогой плана чётко, ясно, красиво тамом кардем. Ҳама плюсҳомона гирифтем ва шикарнем. Баъд ровна 2 рӯз дига монда, ки финални части видео меброяд ва чӣ хеле мебинем сделкаи кардагии ман ҳамирӯза ва мақсади гап ништияги баъд $8000 уже дар аккаунт дорем ва чӣ хеле мебинем оли последний сделкамон обновит нашуда. Мақсад цели мондагимона кор кардем. Заключительный сделкаро мекунам ва имрӯза торговый планмона чӣ хеле мебинем маҳкам кардем. Пага насиб иншоалло мо кор мекунем $8860. А шумо лайк, комментарий ва поделиться кунед обязательно ҳамин видеоро. Дар паноҳи Аллоҳ.